Chavisi MC co-host ya show ya ndhuma leyi nga hundza lembe leri nga hela n'hweti leyi nga hela vhiki leri nga hela ku nga Verbal Engineering Night leyi a yi ri Giyani hi ti 27 hi nga sungula kwalomuya ka voma 7 o'clock hi ndla video leyi ku tisa ku khensa aka nseketelo lowu mi nga hi komba wona Vatsonga va la kaya hi khensa na order ndlela leyi a mi tikhomi hi yona a ku vangi na madzolonga a ku vangi na ntombi yi nga tekeliwa jaha a ku vangi na jaha ri nga tekeliwa ntombi swa kala aka mitirho yo fana na liya hi yo mhaka hi ngo ha mi khensa na ku va mi spendi mali ya n'wina mi xava mathikithi hi languseli support ya n'wina nakambe ni le ka lembe ra 2019 a ni nga ri na xana ri na jaha leri Baya danki huye more hi tele khensa na mina ni tele ntsako eka vanhu hinkwavo lava nga pfumela a kha ha vula hi ku Verbal Engineering na tin'wana mhani a yi ri hava ti-sponsor but this year we're going to make sure ku ri ku na ti-sponsor leti nga ta endla ku na hina n'wanyana hi famba hi ri na leswi a kaya wa twisisa vanhu hinkwavo lava u va vona va kha va tirha laha a ku ri vanhu vo tinyiketela hi mbilu na moya ku ri vona ni Maraji na Chavi since mi ri suwana let's help you. That one is good vanhu va swi teka ingaku ya rich hi na n'wina ka January hi na n'wina ka January leswi mi nga ku hlanganeni na swona hi le ku hlanganeni na swona khavichi leyi mi nga ku yi dyeni kha mi vo video leyi ya dya yona loko ya heta ku endla video leyi a chale mi nga ku yi dyeni ya dya yona loko ya heta ku endla video no mara a hi cancela va nga xava mathikithi cause swikweleti a hi ta ha ri na swona swilo loko va nga xava mathikithi the guy was so emotional alava ku ri in fact u rilini that night u rilele ndeni yafo bama mpisa ku khensa before lo a jamuka mahlweni or this va buti happy va Fred Ball Gingirkan Media Rent Mines CMC Productions Twanano Maraji Entertainment masipala wa Giyani lembe leriwa hi kombela sponsor wa tisisa na loko mo nyika buti happy hall for free nga ku va na show buti happy ya vona ya one man show hi March a hi fambeni ha supporta ma tisisa hosi yi hi pfuna yi hi sasekisa hosi hi pfuna yi hi nyika na mali lembe leriwa hi la ku show leyi va yi endlela na mali because hi tshembe n'wina you are our employers phema ni thori wa nghele mi ni thole vanhu lava va ri laha hinkwavo hi khensa swinene i xave thikithi ra van i ti subscribe ka YouTube channel ya Maraji you are my employer hi wena ni nga thola mina hi wena i hakela ku vana va mina school fees so loko ni ku vona no fanele ni khisama I afraid to say ku ri mfana luyani hi meni n'wi hlayisaka if i xave thikithi ra van if i subscribe ina ka YouTube channel one ya xin'we xa swona loko endle one xin'we xa swona you just my manager but if you did this too you are my employer happy new year 2019 ta to vuya to retisa vanhu hi ndlela to hambanahambana to tlela no tleriwa no tlela mina va 2019 van ya kwe mina 2019 van ya kwe hi mi hlamula